Baja Jal. Baja el Jal. Buenos Hola. días, ¿son nuevos? Sí, ya. ¿De dónde son? Nalgarbo, Pimadro, Ávila. Tenemos que tomar el teléfono. Le presento a dos compañeros que también son de Marruecos. Ustedes les ayudaron mejor. احنا كانت هندروا الرفية ودين وريكم المدرسة. حسنا نرجع الأسرة ذاك اللغة. إلى بطن ودبون. مزيان. باش غادي نبداو غادي نوري لكم بس من المدرسة اللي كاينة في مصر الإمارات ومكتب الأساتذة. سلام. إلى بطن ودبون. Necesitan escola e classe para seleção. Ao continuar no final do corredor, podemos encontrar as classes da segunda e da terceira série. Și mai avem o poartă pe unde putem ieși la sala de gimnastică, unde putem face educație fizică. De ieturile pe dinainte de vorbire. Oi meninos, esses são os dois alunos novos do Instituto. Vocês podem apresentar o andar de cima para eles? Mearie școală. Разбира се, това е бара и банята. Сега че поставят намерим бъмки към маченегата. А, също имаме Ага да Куида, мястото, където учене каталон. Mihol. Hola, somos alumnos del aula de acogida. Aquí vienen algunos días de la semana para aprender catalán. Jogăm a diferents jocs, per exemple. Invitem les històries a més daus. Creem frases amb el teixit. Formem paraules amb el fuerte. Aprendre els números amb el bingo. Inclús estem fent el nostre propi lloc d'aula d'acollida, l'OCA. També veiem sèries, videos de notícies en català. I aprendre les tradicions de Catalunya. Els menjars típics, com els canelons o els panellets. Les festes típiques com la castanyada. I també aprenem les cultures d'altres països. Fent exposició hores de la nostra ciutat de procedència. Receptes típiques del nostre país. I moltes coses més. Ja veureu que us ho passarem molt bé. Ja